Ka Executive Committee jongka KHADC hapok kejingelam ubat Titus Starwell Khan kumu Chief Executive Member kala kelem no ha kala asni ublei jong tayo kata ha ka khat khandai trik ujliau arajar arpulai hadian bu MDC ke NPP uba budget pengrob ulawan ra no confidence motion ne kejingbam dan jingshan ya asyu ha kasni basedang jong dorbar mang tengka jong council. Mari sedang kedor bar usang penor jongka HADC uba alam perang bla ula pentip bau ba bajak pengrob ulawan ra ekanu confidence motion bar gani layo ru ege jingkersha ne dikhat akayi yang dorbar kumta la aila di uba bajab bau nyatai halor kene ke jingbam dan jingshania yak executive committee. Bad ulong ba kejingwan ra ya kene ke motion kedai namar ba UCEM ulale himarwei ki babun ki kam hapok ke council. Haba pensyai lor kane uba Titus Starwell Khan ulong bakam dei setia bulale akan gunung kakam kebabakla. Hendrai gejing penkelem ke executive committee ke belam damu kedai tang namar bak NPP keladon ke gejing pun pat bat amsyam lamut durru bagi parlok ba uya jan bha bakin chat kelayu klem dadon chu ya kemensiam ya tiblam. Hadin kane usok nor ula penlong ya gejing tunjuk bor gi bam dan jingshan ya asyu ya ke executive committee uba Titus Starwell Khan. Pada kena kepor kat nyungut ke MDC nak seng NPP bat Kongres ke liang ban penkelem ya ke EC. Ndai habo syong kenor ula pak yang gi bersya ke no confidence motion nak ke liang ke MDC ke badan ha ke UDA ke lamino nak yang darbar bat kumta syong kenor ula pen benar. Bagi executive committee ke klem no bat ula pen benar ru yang darbar bagi jing tap kerteng bat ke jing kemi bnia ikot kislan nak bentak election CEM kan long ha kan dikeju hi ke sengi. Badik election and penlong hagas ni kebobot. Bagay mo kasi siya. Bagay na doon. Yan ano. Kemal bau ba ujit yani kung kinong hikmat. Om day menelekay hakanong ba. Habang idam hanya gayin kebadan burung. Piyen shwa bang sedang jadi kesesian. Hirwai ya hirwai. Rikasi ngai. O kalau lepas nonton. Henry ngatendit komentar asli. Bangayo jaga kubur. Baka doon katakan simbong sana sudah. Baka ay kublay umabang ubalamuk yang ini ka no confidence motion. Halo ka nomrim jong kinamar. Om day halo kita kinamrim. Bangale marwe. Ngai kublay ya kata kani ketika message yang ipata kibanpet ya ketika kubur jom ketika yem dorba kata kasni. Baka jing pengelam ya kasuki ke jonga kamdei halo kan nongrim bangalewan. Kadai halo kan nongrim bangilan ya kan nongba. Ngai kublay. Katai kelapau siya. Bahwa dei mau dipengelamnya. Halo kita di sini apa? Hantar jingle bakim semate. Dan rai kelam tang nama kan convenience. Lani kata direction jonglu. Ngalai konsol kelabun kita ke number. Di wilayah phone ya. Di badan kata ada isi. Kiong ini penuh bagi. Nama pegawai ke high command, ke direction. Ngilalau di pemikrat, di melajir, di patak, di elected, di banginan syah, banginnya, bangin kesatri, yang dipatak, jangan dari district. On condition of direction, you are fit. But Mr. Sherman, dah kemensiam ke Basokia, nganang perhat katakan Raili, kemelaju jalan, hati di Kaustan, kemeladep, ke politics, jom ke jenisek kelah, kalau kot hati di era,
Council kampat pun batan dengan kita. Lada yang lada yang ni, pelajar hikmat dengan sekolah. Saya empat pak, kat lutam di sekolah. Kat mesin di sekolah. Lada datang hampa lain pun yang dah habis di dalam sekolah. Saya empat pak, kat mesin di sekolah. Kaya ka mga nag-iisip nila na? Nano mga syuti? Hato nga narak, kinamuraw, tsaga na sa kausa. Nakamuang mga lepa. Nakamuang mga lepa. Nakamuang mga lepa yung lipi. Ano yung mga nag-iisi? Ano nag-iyan para kaway? Bakit kung nangyayam? Kagalian natin. Nakapos mo po. Yan salah. Kung naman pagmandun, yan ang ilupil hatu. Baka dalawa. Kagkalandir. Kanusin. Kagkomiti yang wag dinalang berpapindo. Baka siyang magpagkat. Yang gijinat baru akan kumpil-kumpil. Hadu nalaman pas. Kasunod niya sa management kapag nag-iisi ka din. Kapag kandet si Iblai, ikaw hindi na inisip. Iparlap na ini. Kaya lang mo sa dali. Banuan niya na workshop. Kung lupan suto, kama. Sa mga gani, kasunod niya sa management. Ilayo ang katingarap. Ilayo ang ikukunan ang katingarap. Nakawatan. Haka isi jono banyo finance banyo tinggalap na kawan. Wa abi di sampo kung sedang hatu di council kejuyo tinggalap na kawan. Di tangan ini geti. Lada ngajar ngerpo bukla. Rimene. Nagalian cuma ngaprian yang dan nombors. Ini kalau pausan ada. Baom danda kubli sibut. Babila move ini MC kabak danda. Juga yang Persia yang NPP. Ambil Pak. Mr. Chairman, try kata long personal, mo. Balikan long personal. Expansion, mo. Balikan long personal. Kani fax supaya bawa betul. Jadi ka personal. Hinduri ya kan ni? Hinduri ya kan ni? Hinduri apa hinduri? Kenapa bawa dah? Hamil sah. Di LO tu. Hamil sah personal. Hamil dah di LO. Hamba benda asing hamil di Malaysia. Dah ada lagi. Kawat suye pak. Number dari orang berliam dengan mud dan hal itu lagi kembang dari sekolah ini sih. Buat bang, konsultu, untuk kayak gini ke politics. Tengah yang ini orang bang. In politics, anything is possible. Al bawah ini, kini pekerjaan dari musim sama begini. Supaya action. Masuk. Ini pemeriksaan yang musim sebagai komentar dan benar bagi ekstrik komiti atau jiran coba kita sedangkan karena kalian no berhasil. Hagani kesengi ubah penyat sing CM mulai tap kerteng menekunik election CEM nagakan huan Khasi Hills Democratic Front KHDF kabagan top ikat arngut ke MDC ke NPP bandrungut ke MDC ke Kongres. Hendrai nakaliang jang ke United Democratic Alliance UDA kamsyam lalit bentap kerteng menekun ik election CEM namar kejing mamdan kejing mun pat. Kumta kani kan penlong yuba penyat sing CM ban job sok ik election CEM klem kanu kejing kun ban ancu up aduk kesengi baar bu syong kenor un pen benayu kum u CEM batamai ka KHADC.
Nakaliang ubat titas Star Welkan ulapan pa kejung so benyau bau bak lamprang bla ulale don bor. Ha kejung peniat ke dorbar namar ba syamla ailat ban pendap syai ke question R ni kiwi kam jong ke council kam tam banwan ra ke mang tengka ndai ulah peniat chekmat bet ke no confidence motion tang ban pen claim no ya ke executive committee. Kata tu sakali nak MLA ya kata, ya mentang amla ban ong ya ke jing yade jong ki hapo state, tele si ha state pak ki abang ki tiang ki tenak te kata ong kumno. Tele nak kaliang ke songai, kalong ba sisin ba angni kam dan suk ting trelang kamut ngala hap syong no haka liang persia. Ha state ku mga abatai mena po house u ki MDC ki dan kaliang persia ki balong MLA. Kat bahang ni pat ki MLA ki balong MDC ki terilang pat PP. Kata kan kaba pelong komik akbang pat ba te. Ka pelong ka ka ba kile kalong baki perle rain daladi te. Kamu ka pen hang ni ka de gajing ra abor. Ka de gajing ku abor. Baki misali asu wat ka principle aja. Habar ki kena ba ka NPP ka de ka BJP. Ti kumno hang ni pak kambit BJP mu kabit ka NPP kabit BJP tang state kemud hang ni kabit BJP namar kani kadai ka normal session kadai ka budget session akaba ka list of business ladap samlut sigi member nangka kaba kongsan kalong ban pas ya ka budget benta ladap perkre ka kopi jong ka budget ladap sam sigi member mo na tharai kala don po house hidup la yo kopi te hakanu kanong rim menta lasu ya de direct syaka NC hakaji syaka mo Sherman ningkong udi ban simru ya ka question hour ka kongsan kalong padi pendap swa ya ka list of business pat sawan ra ya ka MC hadir dan ka ba lengo yang kalong ba menta ka singla slong le bor mabalay pa klaim peniat ya ke list of business kum bagadi baniat mar ngau mangalaong menne kani kam day ka special session lada day ka special session tang nagbanta ka MC kamud ngin keren day ang ka MC then reply menne baro khay ngila yo kopi ya ka list of business kadang ka question hour kadang ka banli bau deputy CM ba in charge of finance uday ban yes ya ka budget of the house nang ta ngadiban ra ki amendment bill ki bill kade nang ta ka donru ka kadi ka obituary mo ka bangi jukan ma ki member ki klatno te ndre ka balango yang amenta ba kajing pen state jongki kalong ikum baki tieng te ikum baki tieng ya ta bagi la don ni ka nomor baling per state por ban file ka nomination balin bu no tang menta kasi lakumno kamud haduk la syai deban ailat mo bangin file ka nomination menta ailat tang daki kenta ngam tip na mangalami no natharai hajing syai deban da circulate da ka notice ndi tang ban super tip ang tu kamud officially ka deban wan da ka office jong Sherman ba ka date ban file ya ka nomination ka deban don da ka por deban don da ka por ka ban ailat ka ki member mo namar bakat ban file ka nomination ngap isyong meeting hap kita rengang lengo kolong hakdak ngarang bakla kala akut bataru ne kumud namar balai let's say da ka jing kenra trading license kala bandon ka jing penmong you ka jing kta you mo ma ko PE man kani ba ngi kenra trading license hapo yo untuk hapo muat peran PE ka jing persya la tip manu ba persya tele se ka taro kala bandai sya kada mo mar teng la da pi tre ki kam ki ba ta ki we ki jai ben rew le se kala bandon ka jing mong you ni ka jing penmong you te ka taro kala bandai ka wen ki daw ngi mla ban rule out kata bar ka baar habede ba ka jing ajak pa namar ngi yang scam haka 1997 Social Limits Act ba ka tagalong hi ba yaw no uba ajak pa ni melaban ay ka kasih status kat kum ka ay ka bangidon pat kum ru kum ka dustur bangidon
Na kaliang uba peniat sing siem ulong ba kajingwan ra ya kano confidence motion kari namar kajing bamdon jing shania asho ikurkom trekam jong chief executive member. Ndrai shamlat tre apat ban batai AA halor kani bat ulakan tat ru kajing kano uba titas Starwell Khan ba ke NPP kelashat kelayu. Uba peniat sing siem ulong ba uba titas Starwell Khan ubalong CEM mentalalai snem kadai namar kajing kershan jok NPP. Kumta kamlong kabayahap ban keno bak NPP kelashat kela. Bad ulong balada ke NPP kathau ya kejing bon pat na dok menok ladai ban pengklem ya ke executive committee. Ndrai kela jensur mensiam ba. Ndrai habak UDP kelayalam sausnem kumta di men ailat no ya ke NPP ru bak nyalam ya ke executive committee. Ka style of functioning kat kum ka motion kabala move dari way ki member te katahi babaru matrai kidang laki jom kidau dengan ikran do hamni ro mang kuahi memang ni para way trailang hi aga isi ko ba lalik no te na so ba namar bom dan shu le se ka jingya bed ki jing stu jingmut kasami kanika ka jing yalam no da kawai da kaken hol ya kene ki isi ma ba titos di perlok way ye jan din ka parti UDP te Henry hapet bukan ba titos i long CM menta la jan lais nam duna larang bakala bangidan ban support lang iban ban yetre lang tinggi ngimdei hakajo parti nidan la kajo parti te ban ong ka bandai ka jing betray dan jing shat kala kamla ban long ban shu define ya kanika rukom ya kanika session komunitas ni kumbai kran mi kata ka bangi mla ban pedian namal hapo district council hi kalau autonomous ba nakaliam ka party jongno ru ngila ban yatre batno ki kenhon ru kada dei baki independent dan dei baki party ki badan hani ngila ban yatre la ketang ka wei pat kata ka thong ka jongi kalong ba ka council interest ka dei ba hakmat ya bat ka district council hi ka dei ba ka wei na ki thong ki bangi bu hakmat ba habangi don kanunu kenhon ban yalam ban sinsha kan dei ka jingelam ka ba ngin kin tiu sha ya ka district council ka bala ai bor ngin ba ka studio baro mangi ki MDC badan hani ka kenhon khat prangut nidan la ka jong jingket kli unjudan yanga shimet nani no ki members bandan non control bandan non direct ngishim yang ka jingket kli ngishim ya kararu de mangi shimet bat ngaso ba kanam dan jinge dei ba kata ka direction jong ka high command kini katai nama hapo council hi kalong autonomous pila ban kendit meneru kumno NPP la ban yatrai ba kongres mo da pedang jopi te namar ta kada ka beauty hang ni kalong haki HDC hi ni kiba ka kenhun ka ban yalam ka isi kala ban yatrai ba no kam dan jing han te ya ka kam jong ka state kaya ka jom ka kam council kaya jom